Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siap mah. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayeuna nagihan boga motor, jadi henteu capek teuing. Ya alhamdulillah, kamali tah anu tatangah saeulah. Henteu bayar motor disita. Alhamdulillahnya jadi Bang Emok teh aya untungna. Ieu untungna nyitaan barang Mbak Nur antu bisa bayar. Kan beneran motoran disita jadi dipake. Alhamdulillah. Nek makan heula sabali Pak Mel eutik boga motor. Boga motor, dah boga motor. Kok hina mana nya? Iya, nya pook. Hah, pook. Kurang bawa botol. Banyak ya mimiti nanya. Menunggu. Hidup. Cenah cek anu munggah na. Lamun nek wa ieu dikieun. Terus lihat lah, lihat dan ilup. Enggak botol. Ada. Lah capek-capek teh nyanyi. Emang kenahan si gadis? No, tak kuku bakal no dicai. Timur seni. Cair meureun ah. Geus daang. Gus gua tadi-tadi kagak nafsu ini udah. Anya boga hutang teh tayang daang seni ah. Sama gua juga. Kemarin eta si Gundur eta datang ke rumah gua. Gua lagi rebahan enak-enak di karpet gua baru. Kocak enak guru. Assalamualaikum teh. Tapi karpet gua di bawah, goblok pisan tolol. Gua lagi enak-enakan gubur gua lagi tongol lagi atau di rumah gua kayak gitu cara nama gua udah enak punya juku teh jeung mana anak-anak gua jeung inju-inju gua di bawah jeung galon-galon gua di bawah gua minum kumaha juga gua jadi nimbang lah mau minum teh. Sama mana? Gua beli samak anjir alus ya lu kok kayak lapangan bola bisa tiduran kita dengan Saya eta. boga duit eta geuningan. Ya nyali saran bar deui tapi bagian eta wae. Di di onleng gua beli itu bener murah banget jadi antrian kayak Sama ibu. aing mah selain pamesen kan aya ya soe tamu, teu boga sama ah. Lu mah pakai terapal wae teh lagi ngagabah ke moe gabah teh ya tah be merang-merang tah bosnya barentol. Kagak nyemu lu mah kantor kayak gitu-gitu. Ya mantes ya. Nah, Samping aing ge disita meureun. Ih, Si kudu beda. Ka samping-samping eta memang teh mangkuna galena sempak utang ya. di bang samping ini bawa pesing lagi di bawah kok Ada dah sampai sih. aing samping keempat aya 5 deui. Si mau ngompol malu pakai bohang deui kok dah kena si pundur mau samping lu. Gelo. Si Ira ka mana teh numpul diculik apa eta ku emok sugan teh.
Ang minuman ti Pak. Ya we cetiis ti herang kopi yang tak boleh kopi Lumayan tangan nah bawa cai gue mancai gig di galon teh di bawah. Tak si emok goblok pisan gue mau minum gig capek gue nimba dulu kalau tetangga mana tanya gue lagi par mana gue belum gajian gimana gak madrinnya tuh gue kalau kayak gitu. Duit gue satu-satunya gini dibelikan eta tanu karpet teh udah gue gak punya duit lagi ini pusing gue juga gara-gara si emok gara-gara lu udah ngajak-ngajak gue minjem duit kayak begitu. Jadi gue kali itu gue mau bilang sama anak gue kayak malu takut dimarahin atau gimana gue. Kata gue dikasih dikit sama anak gue Kadeng ala launa ngomong teh saring tikol Allah makasih dong lo beng beakon. tadi tuh naisi ulang lebih yakin pakai counter teh meli korota ya dah. Nah, eta tanah gua pakai Kayak gua. bisa. Oh, sih dah kemana? Saya buka duit. Ayo nah, jadi saya emok. Diberi anak gua kemarin gajian tapi saeutik kapan ketik gua bingung lagi beli rokok beli itu ye. Jat, aing kagorowan deui masia. Aing kuat menyang asa sarak-sarak awan nembalan sama Didi. Jat. Nah, jangan aing nembalan ge Ira, sepemang kadenge iya, cuma bahan telepati. Jat, aing teh ngajual hayam, Jat. Si Uti ku aing dijual, Jat. Atuh aing wajah mayar si emok, si Uti ku aing jual wae, Jat. Ora duit sih jual si Uti. 25.000, Jat. Sakut ku murah, tuh 80 hayam mah. Pu juga anakan teh lain. Heeh. Terus anakan kan? Alhamdulillah 25, Jat. Ku aing dijual. Ayo 25. Mahalnya, Jat, mahalnya. Ya. Tidak Lu ada long orang-orang geus tua bonyong begitu Aing gua kayak sojang bae, ikut Jat, mau barang orang. bingung aing, ya. Ajan si Ini gua Uti pencet ku aing lagi ayam dijual. lu. Karena si Uci. Ange kemarin itu kuli nunggu itu tuh poe pare dibere aing ngajeng mayar emok. Saja ayah. Aya. Orang mayar, mah. Orang mayar, Jot. Aing capek, Jot. Saya juga beri juri. Oh nyatu dun kumaha ya mah panas. Aing kamari dipanggul. Udah lemah goreng, aing dipanggul. Dipanggul. Oh. Aing kuat Ih. nyari awak, Jot. Lagu nahan aku gagah ke jema goreng aing Dipanggul di kumaha teh dipicen. Hah? Siana dipicen dialungkeun teh. Aing dipanggul. Oh, dialungkeun teh dipanggul teh, apa ditenden doang. Aing loncat wae, Jot, kos uncal. Enak dibawa Ngapain lu dalam ini dipanggul? Sebenarnya di Prabun Kabaya meureun lu. Ih, Prabun Kabaya lu mau dipanggul-panggul dia lu Si saya di aku mehong, Jot. Mas ucing. Ampun. Kita makan skincare ku aing. Bos, aing meren ya. eksotik aing maki-maki bule pasti Oh, kopi nih, cipa herang wae, kopi si gadis tebon kopi. Saya kenalan di masih gadis. Abaturan si gadis nama keur itu eta keur mandi. Lu emang eta 25 pakai bayar sembok doang, lu makan dari mana? Lu beli sayur, beli nasi, beli kejo. Kalau kita buat bayar sembok doang lu kagak ada buat makan. Jangan ke rumah gua lu Ke rumah si Ijat wae ta. Aing boga ide. Iya jeung mayar si emok ta 20. Sesana aing jeung daang aing jeung beli tarasi. Ya tuh mahi iya tak pas-pasan. Kumahi. Jon, Kaparona, Jot. Jadi dipanggul deh lu kan diperagil ke kandang maung lu. Kan si baju saya dibawa eta ku si emok. Entong ya mah, Jot. Mama itu mama tolak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mama. Tolong ngani ya, aduh, tolong. Astagfirullahaladzim. Aduh, aing nyesel ni bawa botol. Astagfirullahaladzim. Baik dah. Ya tak lagaan mau botol syagak lah. Tu bisa okey ya Allah. Aduh, gigi motor batul. Aduh, lama lu syakak air tak puhan. Tolong, aduh awahnya lemak deh lagaan ya Allah. Tolong. Aduh, ini kat mana kita lemah. Itu mahal di cara nak. Dia apanya?
Alhamdulillahirabbil alamin. Mek dah yang masyarakat hayang motor. Motor tu bisa oge encan bagus. Tapi seluk juga nya amun motor raga. Raga nolongan. Yud. Bismillahirrahmanirrahim. Nyomot. Oh. Kumaha ieu bisa melok. Nyomot. Aduh, kumaha ieu kan. Kumaha ieu motor teh nya banget sih. Banyak. Alhamdulillah Jod, nggak saya duit mah alhamdulillah. Ayo abis si emok datang manten. Kurang mayar ah. Ya tuh gua ya. Jadi main we. Main apa? Balik. Oh yuk. Ayo, main ke duit. Aing besi kabalikan seblak manten nih, nama aing di papanggul deui jelema goreng. Gadis. Apa tali kalanya, Neng? Iya, Maijot. Di kelas di luar. Tadi sebelum peren, belum kelar Di nyucinya. kelas di luarnya. Nyai, balik Nyai. Ayo saya di sumur lu gadis. Iya. Alhamdulillah. Malah ku ngeleyek mah nebiknya. Hitung-hitung belajar. Hak jin lagag mah. Karunya oke si gadis tehnya sorangan-sorangan noek itu pengen ngilujem bapak mana tadi itu nyetina Mau bertahan. Iya. yang tahu ini sorangan. Assalamualaikum. Kak Salam. bener, waalaikumsalam. Kak bener lah nya, iya nih ibu-ibu, nenek ngapanggil minyak lah, kak bener lah. Langsung baik ya. Hula sabar. Ayeuna, menjadi nak malai deh. Tenang, ayo nama ayah ulah sieu mah samping emak. Oh, hah? Kayak dibawa nya ijukan, hah? Oh, malaha. Dia mak buluh dua lekmu. Aing nang boga duit sakieu-kieuna. Aing hiji ke leha, hiji deui nya meuli tarasi ya. Anu ulang. Ini 52 lekmu. Itu aya malaha. Mah iya. Mana ieu? 25. Mah iya. 25. Eta ge nang jual hayam, Neng. Ye, yang penting aya makyar, aya tanggung jawabna. Kurang keisukan jadi double nya. Kayak jadi double nya. Heeh. Jadi double. Heeh. Nyot. Cik mak buluh 2.000. Atuh nuhun. Heni. Ayo makyan. Enggak apa ya udah nagih-nagih teh lu malah nunggu minggu iya enggak apa Alhamdulillah ya. Tahih nu atuh ibu-ibu ya. Namun ibu-ibunya enak ngeunaheun dibedah ge ngeunaheun. Jadi semuanya lancar. Insya Allah minggu haleup nagihan deui kudu lancar deui nya. Ya geus Bu beda nek balik heula nya. Hal deui nuhun. Assalamualaikum. Salam. Jot, aing geuning kabeh Jot, aing ojo meuli Kan tadi bangsa itu mah mah iya. 25, mau hayam dijual 25, kita belum banyak. tapi tak gua juga Kumaha urang Jot Ya, yang mah dibayar
sakit sia doang. Kabina. Jak. Hareos aing hareos deui hareos. Sebegada kan? Hareos ka dia hareos. Urang gawean ayo urang gawean yuk. Yuk, ayo. Gawean naon? Itu si goreng. Ayo, Horoyan. ayo di jalan. Tadi tuh orang pegas sebelah sono. Ayo. Ibu. Tuh motor nak kasih mintar teh. Tidak tahu rasa orang gawean. Ayo, Pak. Udah dingin nyampe. Mana? Ini dingin nyampe. Buru palang kenaun gantar, ngambil gantar lu. Mana jangan. Kurang kepak hulunya eta. Tahu rasa sih ya. Buru. Getik banget lu mah. Mau kemana lu? Konyol. Aduh. Nih. Mau kemana sih ya? Kita tukang buntunya. Ayo mahal dia kan main. Yang malah deui. Oh, atuh aing malah deui mah nya. Baraha 2 bulaneun. 2 bulaneun. Turun sia. Lu. Turun. Bikin main duit ini lu. Aing naon ieu nu. Turun mana mah turun bae. Mah ieu. Kasih nih lu. Nita nalik maksudna ieu naon? Lu kejam-kejam banget lu kan nenek-nenek lu, ha? Ngejem. Ya kan ngejem mah kan emang wajal nagihan. Lamun misalkan telat ya wajal galak. Ini enggak ada. Ada bola aja. Rasain lu. Modar mati ludes. Butut. Aduh, astagfirullahaladzim, kurang ajar. Ya awas ya pembalasan aing. Aduh, aing kieu amat. Aduh, aing kapok jadi wong emo kapok.